wao wakaweza kulipa shilingi milioni 25. Benki ya Equity Bank tumeketi na wao, tutasign MOU na vile vile Stanbic. Hizi milioni 25 ni watoto ambao walimaliza kidato cha 4 wakapata D-, D+, D+ na C-. Kwa wodi 45 nimeamua kuchukua wanafunzi 100 waende wajifundishe ufundi. Tafadhali, kama uko na mtoto nyumbani, na mimi nitalipia yeye school fees hiyo ya shilingi 5,000 na wewe ulipe tu ya chakula shilingi 3,000. Kwa hivyo nataka niwaulize wazazi, mko hapa, kijana asimalize form 4 aende kuendesha pikipiki mara moja, wacha aende ajifundishe. Hapa vita ya Middle East kisha, vijana wetu ambao ni mason, power benders, carpenters, tutawatafutia kazi ambayo lazima vijana hawafanye hapa Kenya. Kwa hivyo wale mko hapa, pesa iko, wewe leta kichwa chako tukufundishe. Kama uko pita mtihani tukufundishe vile vya kufanya kazi. Tafadhali munyuweza byabona omwana tabera sikesenge nja akolere form 4 tuwatebera onye okolere form 4 tabwati besa na atwalira obwiri obuya n'ekibengi mpaka ekero tuomera ntene ambassador ya America ekero twakolde kulwege twakyete andange nti Nairobi tukoomerana n'ekibengi ekyosi kibengi nke kyankyire batwakibesa abaana bali bakolde form 4 batagende university bonse bakwenda vocational training centers ndutaitwakanire school fees basome banyole ngento ka babutamira buli mumbo iyo obuli mubwatere n'obwobongo bwe. Because to take advantage hiyo to make sure abana aba bakire school omwelo KMTC mwego mwari kawate bagaiga ngabana bali KMTC ganyamati mbali korwa abana bakurete bogera mahati Kisumu, abandi bakarwose Nandi, abandi bakarumu Mombasa, abana baino kayibale nkibabo kora ekero twali kitinasi kye inkwenda Saudi government yatake ntonyoti nurses ntoganeti abadaktari bakogenda experience nari bale abana abayibuli nkobasa leta abana baino bagende school ya KMTC ya vocational training centers nalikatanyore konyora bokonya busiyeke kinze kinde kiyakomyoka mono bana baito mbaho kora bagende chipikipi mos abana baito lazima bagende school onye mwana tayi nkoikubuye klasime bakino enoko boko kolinge ekyuma nemusinye kubeke pipe bwatane nemusinye igoti gabo isansi no mwana obiro musacha mwata getoka etanyo anyo mali abayibuli mulema monyuwete enkobasaba mwezi malaika tayora ikekuru igoro acheko tokonya lazima nitweka toikonya nganchere nkorigawe for the girl of Suguta Secondary School.